Pond's moisturizer. Okay, the light moisturizer, plum toner. This is so good, so good. Vitamin C and E plus ferulic acid. Tao mukhang hoisa. Nggo. Noro tam manai ni manai tong ke ha. Good morning everyone. Hai lam so ani vlogo ingkang phungjoran tam paina nai tong ke a paina nai tongo. Ngko no gana ono a phalnai sa phaijak batiu phai tong kisa ingke ta phungjora ono mukhang khorong se suya ko a paigana. Kaisa ke pap da tei kaisa ke ebukhe silpo kap de tam hin ke angke obo a kotor silpo kap thokji angke pap da no nasinai pap da angke ang favorite nangjago chikon khlainai busubu kuri cha tho belai kheno. Guys, angke takpono basa mani mukhang roi suya ko ngko brush khaiya ko tak baji una 7:30 baji khana henge wati phai chong ka ba wa nong tam product full hino mukhang clean ngai ta tabo thora phunuk dita Any product de. face tam full kana Secret से ओ फुनुक गया phunuk di ma कुछ ज्यादा नहीं product भाई link roi nani bro full ton box I don't apply so much of means skincare on my skin. Guess बेशी skincare खाई कहेंगे वो skin अमंग थांगो ता damage ong थांगो. So एकदम minimal skincare ang use खायो ता for my skin. So first of all, any skincare ro always not face के अंदर ही पाओगे और other side you will not get it because seriously da daitol bok skincare रखेंगे सबसे ठंडा area हो तोनमन चाहता. So I prefer to put inside the fridge whenever I purchase any product. So first of all, for moisturizer, I use this Pond's moisturizer. Okay, the light moisturizer, not the other one. Take a shabu tongudo. Abo kani mukhang besut kaya, so I'm applying this Pond's light moisturizer. Okay, this is for the moisturizing my skin. For toner, I don't use such toner, but use khaike phano I use this plum toner. This is so good. Like I have been using this for around 2 years. I pun asu use si khaije ge sana thangi ta mo, but sometimes khaija. Then for sunscreen, I use this Dot & Key sunscreen. पहले यूज करती थी ये पिंक कलर. This is empty already and I have purchased this new one. And also the other moisturizer what I use is again this Dot & Key का ही है this moisturizer which is very nice. This is so nice. ये empty हो चुका है already. This is खाली. So yeah, this is it. Very minimal. यही मैं ये सब प्रोडक्ट ही यूज करती है. और फॉर सीरम I'll show you. For serum I'm using minimalist का सीरम. Vitamin C and E plus ferulic acid. ये वाला यूज करती हूँ. This is almost done, so I bought a new one yesterday. It just arrived yesterday. So yeah, this is it. Very minimal. Only by 3 products I manage my skin, I manage my face. So this is it. So I hope आप लोगों को अच्छा लगा होगा. Nukana ke bini tiffin box ngko ibo naidi cute tongjak duita set inge boto mai kom no sao inge kaisho mai dakha kaisho moi dakha ta inge kaisho ke juice ngko irike juice ta ja ibo bude tiffin box man ba pa quick tongjak cute tongjak tan ngui bang phai bam cha phai nai. I love kucha. Kucha very favorite ko. Abo phai nai kucha sa phai nai. Ang on abo sarok ke thok jang ya kucha ro. Manik o oborong ne bising oita kucha ro then hai ge se a kotor hai ge thok jang o medium size one thong. Nge sungtai bu pai nai I chata dewa he diba chata dewa sung thanai try khale ni mono bazar thanai hini mono bazar thanai ये बोलता है मुझे ले जाएगा बट कभी ले जाएगा. हुआ तो के वेदर ही अच्छा नहीं तो कैसे जाएगा बारिश वही तो बारिश के कारण
नहीं जा सकता ना बारिश के कारण आयंग बुका हमके बाजार से होंगे ना बाइक आउनेसा sok paijak ang tabuk ani misterni dugano o jaga bebak no mani manoro yang nukhana nokni pura nokni songsarni mane available juto manoro yang nai du obo deski yang tongo ngko ibu tu mai nei ke rangsak ni o rangsak ya tamai nei bono pitol ni mai rang rok to mi jaga wa tapano ibu to bebak soliu nga norok phaini ke pai phemano ibo norok kalebari ro hingke gift rok nani onek bebak kaham tongo ngo nok sabai khai jangnai ro yang tongo chair rok serai rok ni mani ro tong juto ibo just ang sponsor ni bagai ya sponsor ni bagai video khlai mani ya mane baksa sia rok borok sai mathon haita i jaga tam mani to yang tongo chair rok obo to juto ni nok ni bagai mani nangono karon nok ni bagai ke bebak ni mani nango nga yang ang phunogan yang to tei kaham mani tong level no ko ibo gu dau yang tongo tin ko nok ni bagai ibo to tim onek damni tim tongo nge yang tongo omabo ibo ke gamalang rok tongo yang tong tim rok bebam tong mari tong kubang available tong yang tongo ibo ke kudal to juto nogon kudal nango he diba juto nogon kudal samung khai nani ke to kudal nango yang ke ko ibo ke mistri rok ras mistri rok khlainani inge je chimit balu rok dukanani ibo beas yang tongo norok nok tangnai hingke tangai banu ko rod ang wasuk saimia rod busu inci tuma inci hin aborok saimia ebeke sobseni nok ni nangmani jinis balting ge juta nogono nango inke jara je rubber ranai rok hinke to ko rubber drum ebu to common jinis rubber drum to nango yang tongo sini panda rok khlainan thanga inke to korai nango ko korai busuk size ni korai nane abo tongo ebon setai bo kotor bo tongo yang tongo ko balting nge norok nokhana ani mister ni office o dugano busuk mani tong mani kaham tong norok painai ke pai hemano o jaga wa nokhana ebo kesini daboron job bu khlai tongo ba da tamukhang hoisa ngo lasi jago ba engke binor tam manai ni manai tong ke hardware di manai tongo tai tongo ni tin tongo presentation ni manai tongo silver ni manai tongo plastic mane tam hinai bibinno varieties ni manai tongo jaga ba engke norok bu obongka chini tuibandal hati ni je hall multi-purpose hall ni left side ekdom nangjak multi-purpose hall ni gana ono ege juto ni jaga phainai norok visit khai paimano tai mane tam hinai dugan ni se norok kom dam ke mani mano